باش بینرین هجا خوش دوید دوی خلکی در برنامه جوانی که بابت ما به آنهای خود دوی خلکی در سر رولی ریک خراون جواک مدنیه ده پشتوانی از جنیدا میوان آمجی گلاویج هم زیه چالکان ما مستا تبخیر هاتی مرسپاس مزبوع هر صابت ما مستا یعنی في دو ماهی که و یعنی و سال دو ماهی که گلک جارا مثلا منظمات یعنی ریک خراون پشتوانی از جنید کن تینا سرخده از حس کم مشتبه بیزم کجاری ما یعنی تو چه جواکی مدنی بینید یعنی ما جواکی مدنی چیه اگر ما هبید چیان ما نبید ام جواکن جواکی مدنی ریک خراون سر بخونه نوا کومالگه و جواکی دا تینا دیتن شبی خامتن دکو داخاز ما في مروفي بجن تايبات وهشيار كرنا كومالجه السروي چنده بجهو بناجه ببن شو أرمان جا ريخراوين مدني أو كومالجه هشيار ببن باشي هر بويرك وهر ام بيجين سرهاتی پیشاتی که نجاوره گری تید کمالگه هادا او رول خواهی سرکید بین پشیار کرنا جواگی بتایبت جلای درونی و پاشی داخواست کرنا ما فتوانا و جیبجه کرنا وانا و خال خودان درکتنا وانا ده جواگی دا بله ست یعنی الگورا بوچون اوه ما و کرد یعنی کرد بحثی یعنی باشورد کم قالوا ما جشتكين هذا جواكي مدني يعني جواكي منوكا مدنية عنه اگر اسبک و چالاکوانک و ناوا سوشیال میدیا اجدا ساعت که مبرخادانات کم ما جواکه مدنی نبیه ما جواکه نبیه و ما او مروفجی نبینک و جواکه ما هشیار بکن ام بگهین و راده ام بجینه ما جواکه مدنی های چونکی ام وکو کرد تاراده کی چاد بيجين السرهمي بويران بهنطانجي وما بهنطان ما روشن بيريا خوانينا ما روشن بيريا مدنيين بله اكيد ما روشن بيريا مدنيين وهشيار كرن مانينا بيزانين وافتشت تاجلكش ما كمن وما خا آوا كرن نينا بتايبت اوجي آريشا كمازنك وام نشوانو جواكا بين اوید بجن جواكا مدني ماسط ما يعني وقت بجن سنديكا معنين سنديكا وحزبين سياسي ولاين سياسي ومنظمات يعني ما أبا هميجي نابنا يعني بجن جدريش من جواكا مدني أكيد رول سركي وكان بجن ريك خرايد مدني أو بتايبت جافدري كرنا بريخستنو وبريفابرنا والاتي اف اركي واناكو جافديريا كمازن لي بيكن تشانيا بريفابرنا والاتي جبركو او دا سلطه والاتي بريفات بت تشابت رولي تشبت باج بت يان خرابت كاريغريا سر مروفا هيا افريك خرابت ام بيجين ريك خرابت ما في مروفن هاتينا بيج بهندكو ما في مروفا بباريز بديتنا من او ريك خراواجي ما يتهين حتى حداكي او كزنتي داجي كارت كنتني ارمان جاكو هاي ارمان جان اونينا كو جواكي هشيار بكن بلين دا كسات قال خادن كاري كو او كسا بيجينو و جيارا خابي درباز بكن بهزرامن او هزرامن او كو چالاك باره بل ما مستعد حس كم اشتبه بهيزم يعني الگوری یعنی چاودیریات یعنی بوچونیت یعنی زانیارین ده رجا جنی رجا باشتر بونا جنان دنا وان ریک خراواندا یعنی چنده تقریبا وكو رجا درستاي از نابينم ليل آستا که باش دا يعني خراب نينا جن ادنا وري خراون مدني دا كارت كن كاري خواهايا و جيه خواهايا وكو ديتنو وكو کار ملگل کری و ما چالاگی پیک و یعنی نزدیک فاتا دیدین نزدیک من دیدین تا آستا که باش جن ناواد رول و جهوی چهار و منظمات داد بینید یعنی رول بی کاریگر گلو یعنی هماتن تکمیل عدده یعنی چهاره بهزرا من و قناعتا من جن عوضنا و ریخراین مدنی دا کارت کد ویرک نینه جبودانا بریاران و دست حالاتوان جی گلک لاوازه اوی مافینا دنخواکو او دست حالاتی را ببینو او یعنی نباش دارد چه کرنا بریاری دا آستا که گلک گیمه بو چی؟ چونکی بارا بتر او جیبه جید کد
بله او جيبه جيكرني راد بد يعني الهيفيا تشيا مثلا وقت تبيني يعني جيت بد افا صفرت جبون دي باري بخابون جيم بد يان نبد و آوا کردن جیل دفجنه گرینگه و دما تفلی کاره گید بد اگر اوجنه یا آوا و یا روشن بیر جینه بد پزرامن ویدمی باری بخابون جیده کن بد و نشد بریاره بد بریار دانه جیده دلاواز بد يعني حميد دما يا الهيفيا ظلام يا بله. حتى بيت اكيد اول هيفيا کسک دیه مش که دی شوبه بهستر بید بریار السرتشتی بید اوجی خلاتی اگه و کماسی اگه تایبت برا گزه نه و بوجنه ست يعني اف ريك خراو يعني تا چرا دي بيتفين جني برچاو وردگرن اگر ام سحکینه بيتفين من يه تايبت چنكي جن يعني يا تايبت الظلام يعني بله، تشتن دوتي هنا تايبتن بله. وكي مثلا زاروكا وحضانة وأمومة وحتى دماهيكي بله افتشتاکی گرنگه کو دیگر جنه بیت گرنه براستی جی یعنی همی دما ام برا خواب دینه اگر جنه خودان دیگه ریک خورا کامدنی دا کار بگید یا گرنگ اوه هاری کاری دیگل بیت گرنه اجبر کو او جنه نوی کاری بتنید گید ارگید وی پترن اجدر وی ریک خراوی جی یا گرنگ اوه کو جاودان اکا باش السر جنه بیت گرنه هاری کاری اکا باشد گل دا بیت گرنه سحكن ظروف الجنة وأركز جنة جنكي بترن مالي دا وإجدر في مالي رولت وشي الظلام وأركت ويجي بترن بزرامن مثلا توكي افراد جنيانجي مثلا چالک وانك نزيكي في بابتي تو تبيني مثلا ساعات تمجميرين شولي تمجميرين كاري يعني يقول نبونجني ندري جنيانجي مثلا نا تحبك زيادة دحيه أكيد أزجال هندني نمكو أم فرق جداي بين جن وظلام چنكي بارا بترام سرن دكارتين كو أم وأكم مروف جن وظلام جي اللي جبركو أركن جنة بترن جالك زيدايا أجر دانس بده دم جمر هاش ديس بده حتى دوي نيفرو جن مات كاري دا دي كانجي زفرت مالا خا دي كانجي زفرت أركن مال جيبه جيبكت أفج بارجرانية كم أجر زارو كي بتجيك هبن هيش تا كم بختار أكيد مال دا زارو كتان خيزان داره ريفا برنا ماله وليكدان وأف باقش كرون دا بنكرنا خارنه وآماده كرنا خارنه أف همي جيد كافت أركي جنه جبرن دجي ياگرن كأف ساعتين كار كرنه بوجنه كيم تربن يعني تود بجيب لا چند بن مثلا بونمونه اگر سپیده ساعت هشته لازمه ساعت ایکی بزفرت 12 و ایکی بزفرت ماله هزرامن باشتره يعني برجاندی ها جنه دا چنکی بيت مروف سحكته كو جن خدان اركتر از ظلامي اركتر وبرانيا ركراوانجي دوامي واحد ساعت 4 وكويبه سي وحتى 4 سپیده حتى 3 و 4 طبعا اوجي بار جنه گرانه دیگه دو کشه و آلوزید ناورا خیزان جیدا چید بن اگر چند او جنه بچد بو خودان کرن و هاری کار کرن و خیزانه بیگ و خودان بکن لیدی ساوش لایگه دیج و آریشه مازدر لیدید چونگی دماجن نگهد یعنی جیانه تنده بن مال جید گل ویشولی برای و ببد وی دمیده کشه و آریشه جید کمالاتی چه بن يعني ممكن آريشة قصة شي بيت جن بكافيتا البرد دو بجاردا یان تش شوله خو یان توش مالا خو أكيد آريشة هريت يعني بله جواك أكيد ما جواك أكيد عشائرية أم تقابلت كنال سرخو أجر آريشة جهابن زي أم هم هاول دين خاد جلوان آريشة بگنجيني وأف آريشة أزبارنا كم نبينا بردام جيت هاي وجن ناچارة كار بجد ناچار خوا خودم بگید امد گل هندی نجن خوا خودم بگید بله امد گل هندی نجی هاریکاریا جنه بیت گرنه يعني او هاریکاریا تو بینی لازم اجلای رکراون بیت بوجنه پیشکش کن لا چوابید لازم يعني هم لا آبوری و هم لا معنوی جی بونمونه او سحکن روشا جنه اف جنه خودان خیزانه بید ویا دمکی بدن وی جنه دم جمرت وی کم بکن جبو هنده که او جنه مال جراب گهد کشه و آلوزیت ناوراوی و خیزانه جیدا درست نبود يعني هندك جارا جن مجبوره کاره کی بکد يعني نچاره بچیته کار بکد چنکی چه جیدر دیه جیانه نینی مجبوره بو خواه شوله کی بینید
اکی مدوید زده یک بدم سرفره اگر هم ساکن بارودو خیمه امتداد جین و چند ساله جی امتداد جین و از ایمه آبوری حتی نو که ولی نه حتی ام بیجین افجنها دبو چی کار کرد مثلا آن بدوینا کت کار بگید بدویت مال دام وضع آبوری و اقتصادی زیده لوازه همی دماجی مخانه دیدل آستگی واسه ام بیجین یعنی امد جین افجا جن ناچارت بجید هاریکاری یا خیزانه بگید الوی دمیجی اگر هاریکاری هات گرنه اگر افریق خراید مجتمع مدنی اتنافاری خراید خدا مافی جنه ندنه و مافی نه پاراستن او چا او جنه دیشت پرول خرابت بشت دفاعش مافی جنه بگید یا جیش مافی مروفا بگید او بخوا آرام نینه دوی جیده بله ست تو نابینی یعنی تو چهاد بین اوه بو چونان هر ویژن هنده کند ویژن تنه افریق خراو یعنی شکلی نه یعنی و پشتوانی آجنیا فعلی نه دکر تنه بو خوب برس کرنه یعنی از دیگه وی آخفتنه ما اجبر کتو از واقعی بینم بو نمونه اگر ام سحکینه اف کارسات سرگل کرده هاتین و اف شارع و اف همین دشته من ریخراید مدنی ندیدن اگر هبن جی وی گرمو کوریا ریدان چه دبن آماده نویت های وی گاوه دی بینن دی چالاکی کن بله یا گرنگ بردوامی دانه چونکی اف کارسات دما چه دبن ام نشن زیبزی خواهی خلاص بگین درون نشه زیبزی جی خلاص بدوی هندک کس هبن هندک جهت هبن گلمه هاری کار ببن اگر ام سحکین کمپت آواراجی نوگه افصاله دا تقریبا حتی 10 کسا 9 کسا کچو حتی رگز یعنی یتوشی ریدان دلتازین بین بوچی جبرکو ما امدکین سبب ریخران مدنی بوچی چونکی اوانا دست جی بردار بدوی او دگل وانا بان بدوی او هاری کار بان دگل بدوی او اوان چارسری معالجه درون وان کربا چونکو تدبینی عفو تدبینی یعنی تقصیر و یعنی تقصیر یا و رکراوان یعنی اوجی هر باره که هلگرن سبارت اف ریدانن خوکشتن انتحاری چی بود یعنی تو بجی افریق خراوجی هندک مسئولیت هلگره افریق خراو مسئولیت کام مازن های دست به که ما گفت لازم تشیار کردن جاودیره که سرسخت بد بوار سیاسی و کمالاتی و جواکی دا افریق خراوه ابوی رولی رابن یعنی جاودری آم بکن اگر ها تو اف بشد مگوت این جاودری سر بید کرنوی دمی ام توشی چه آریش آجینا بین یعنی بدوی افریق خراوه مدنی برول خراب بن ارکی خراب بن بین هبونه بوچی هاتنه هبونه یا تشته گرن که اف جای گره برول خراب بان افکار اسات تاجینام چنگی رول سرکی وان هشیار کرنا کمال گهیه ست از دبشمه خالق عادی هر گریدایی به بابته جن گلک جرا توشی تندو تجید بید طبعا تندو تجی يعني وقت بيجن قلق الجوري بهنا يا لفظيها ويا دستيها ويا جستيها المهم يعني قلق أوديهن باشا الرولي أفان ركراوا يعني أفان ركراوا كان شيء أبي رجاها أم نابجن خلاص كان يعني شيء كيف كان أفان ركراوا يعني الكولان توشي تحرش بله يعني كتش خاص كتش وجن يعني توشي في ديار ديتبن از تشتی سرکی وان بیجم بتنی اوان آمارت بید از الوی قناعت ماکو ریکراید مدنی بتنی الآمارت گرد نه الچاره سریه و نه خودان درکت نوانات گرد اجبر کو روز بر روز افتشته تعمل تندو تیجی زور دارم اگر هم بچین دادگاه اجبر کو دیزانین که خالق دم مثلا دانا دادگاه که تو کشه هبن اوش چیه یعنی کشه بهره بدر نوگه زور درنش بگ اینا نخیزانه و هفجینی و آن تشته دی یعنی اول بود چه وقت گردش اجبر کو جواب من نهشیار بر کو اول خودان در نگردن دل سر کشه چن دیف کشه چن بردوام نابد ناگهین حله ناگهین آرمانجی ناگهین چاره سریه بس الآمارات جارن بله و تصويره هزرامن تنه چالاکیه گه بوی نگرتنه اول جیتشتگی گه لای خالده بارگرانی بوانا
جبرکو گازنده دل سر هبن ست يعني هر جريداي في مشاري يعني باشا انه كان مثلا افصالك مدرسة نية يعني كتاب خانة نية يعني وزاروكي ما هم يا مجيل موبايلا وكوبتشي حتى برسوي دبواري پرورده دا يعني جي ابان ريك خلاوة ما نفر بو يعني مساعدة جنيه كربان في عالي دا خالقا گلک گرنگه اوها بدویه رول خرابه به تشیار گرنا کمالگه دا تاری کارنا گرنا مروفان دا نه تایبت بجنه مروفا بگشتی چنگی هابوناوه باراستنا مافه مروفایه او پد لجلاه پرورده و تایبت یعنی امد بیجین اوه سالگه قطاب خانانینن باشه ریخراید مدنی بوشینینن اوه در فتکا گرنگ بی بو ریخراید مدنی هجیار کرن و هاریکاری کرن پرورده دا بدوی بو یعنی خول بین و کرن شیرت کار بنل سر خیزانا تایبت ناوا خیزانا دا کوم بین درست کرن سردانا خیزانا بگرن هجیار کرن دایکش بو پرورده کرن زارو گنوه اجبرکو چونکی باری جنی قول مال جی هر گرانتر جی زور گرانتر او پچیکه جی هل سر چاوه اکید اکید بچی گردای پرورده دایکی نه و همی ارکت مال جی زیدن سرمل دایکی افها افریق راید مدنی بدویه کوم و قافله و بش مروان چکن و مروان شهرزا و زانا راوشنبیر چکن فرقن ناوا خیزانا دا وان دایگاه هشیار بگن وان دایگاه ریک پی بدن چوانیا پرورده کرن آزاروگی بونمونه کسش ما رقابل سرنینه کازاروگی ما چند گریدای موبایله هلا انترنت تا چند بمیند وگری زاروگی ما حتی ساعت چند تشیاره بالضبط اوید همی او خالن اوید ام يعني افجار ديريا ما نجي بله منینه افجار ديريا منینه و همی لایا و دیگ جیوه گاوه تو بجيبو چی منینه يعني سبب چیه چی که ما بدیل نینه اگه من گوت ازار که کاوی موبایل بینه و من دانی داره و من انترنت خود که دیچی کرد اکید ما بدیل نینه چونکی اگر امساکین خیزان دا 4000 خودان بد اگر ها تو تا موبایلش زاروکی ورگت بدویه تو توش تگی بدی زاروکی او تشتتنینه او توش تمنینه ما جیانه که خوش و دهات اگه وصانینه زاروکی بگیرینی بدیل او بچت سر موبایل ببی جهه که گشتیاری ببی یاری گهه که ببی جهه که وصان ما اف امکانیت جن بار دیگه گله گرانه الویدامی دا بدویه همجلای مادی همجلای معنوی ریخرای مدنی رو لخواه ببینه لفه چنده يعني جالك الولاطة جبو بكاربن أبي مرحلة أبي قناقة تبارين يعني چونكي كوفيد 19 هبو يعني جهاني سرانسر جهاني هبو مشكلة تنشي دوام هذا قطعان حملات من قرد جالك ولاطة يعني جوان جي أم نورمال كرداج بس بريكا درس هبون كورس اونلاين او جي يعني تا مالفيري الكردستاني هبو تشتكي وصا درس اونلاين درست اونلاین ما هبون علیه هند خیزانه اگر انصح کی نسی 4-5 قطابیه تن بار آبوری و نزول لوازه به جناب تلفن موبایل یا جی خط اینترنتی اوان تشتا اوان امکانیات گرنگ افت ام بیجین اونلاین ام کار سر بگین به جناب دابن بگید بو زاروگین يعني ما بس تا ما خدمات واي فاي مجاني منینه ما خدمت نینه بار آبوری جمزانی 4000 و هر یک موبایل کان جا آیپادک بله اصلا در خزانه به حسم کو قطابیه تنسی چارک حتی نوگه ایکی اونلاین ندیده اوه بوچت زورت بار لواز خیزانه امکانیات نینن زارو که خواه تشت بدوی بوی دابن بکت حتی هم بشن بیجین بریکا اونلاین ده خدمت قطابی اید کرنه آنجی هشیار بگن سر هندگ بوارد جیان بله ما مستعزه بچم خالق عادیتر الدم کارسات ریدن يعني يانجي إنه بارا بتر نوكا پنابري هي پنابري يعني رجال پنابري روج بروج زيادات بيت اگر إن جدا سياسي اقتصادي شر هنا حتى دوما هيك
باشە یعنی ڕۆلێ وان ڕێک خراوە تایبەت یعنی کەسا زەرمەند بێژم بەلکی ژنە یعنی پلایەکیدا یا زەرمەند شەرا و پەنابەری و کارەسەتا بێژم ژنە تو ڕۆلێ وا چاوات بینیت دەبێ بواریدا دەستپێکە ئەفریدانە چێ بینچیکی ما دوسێ جارە دیت ینی ئاوارە هاتن لای سووری و لای شنگاری و ئاوارێت مە ئەو کارەساتە چێ بێت ئەوێ گەرم و گۆڕیە ڕێکخراوت مەدەنی مەدیتن حتا ئەم بێژین ساڵێکێژی چێت برت ناوە کەمپادا جهێت خوادای نابین ناودە چاو دێریت کرد بەلێ پشتی درێژ بی و ئەف ئاوارە ماین ئەوژی ئێدی دەست ژێدا هێلان دەست ژێدا هێلان ئەلڤێرێ ئەم تووساکی ڕیدانێت ناوە کەمپادا چێت بنی ینی ئەگەر ئەف ئاوارە بێت ڤە ڕێکخراوت مەدەنی بزانت ئەگەر چییە ئەگەر ئەvê کۆچبوونێت چ بی لە ئەگەرا بگەرە چارەسەریە بگەرد باش ئەمە حتا کەنگی ئەف ئاوارە هاتن vêrê دێمینە بن خیڤەتێڤە یعنی ئەvە 6-7 ساڵە یان مرۆڤن دژا تحملە خیڤەتێکن ئەم vê خودینین جهێوانە بێت vê ئەمل چارەسەریەکێ بگەڕنیان vەگەڕینن سەروارێوان ji کۆچبەریە خلاص بکەین یان ژی ژیانەوانە خۆشتر لێ بکەین یعنی وانش وێ زیندانێ دەربێخین ئێدی خلاص ئەvە jî pêdiviyel ser ڕێکخراوت مەدەنی دەنگێوانە بگەینن جیهانێ ئیش و ئازارێت وان بگەینن جیهانێ ji ber ku em êdî nabînin hema medît hatin vêrê ev çend sala em dizanîn kempêt heniyê awara em bînîn û hema têda jiyanê dikin û em nizanîn jiyana wan çawa ya rojane karesatê çêdibin rojane agirê xîveta dikevin heta berî du roja jî agirê xîvetê wana ketîn ev mînit kêmtir xemît tê dikirinê beramberî wan ev jî em bêjin kêmtir xemê serekê rêxirayên medenî ne ڕۆژانەکە چێت وانایە خات سۆژن نە هەشیارکردن نەکا زێدا ناو دەرونێ وەنا زێدا نە ئارامە ji ber ku em dizanîn ew karesata hatîkirinê û ew rêja mezina jinê kiçêt wana ber destê Daişa ketîn rêxirawên tîroristî ev he derdeseriyeka mezin e heta bişêt ew vê kêşiye vî derûnî aram bikin evanat vê hindek xwalê bikin xudan me rolê wan nedît rastî jî rolê wa bêjim hebû bes ihtimalen astekê wasane bî yanî naçe bi em bêjîn desta dahêlin ew jî heta asekî şûr meselen ihtimalen temwîl tune bît meselen kesek nîne doner bît para bidete wa heta şûrken pêdiviya ew wasa şûl bikin ew çareseriyekê bû bibînin êdîl bin wan xîvetan emin dabarê wan jî sivik bibin mebesta min ev e yanî dengê wan bigeyîn zîtirîn dem em çareser bikin vegerînin serwara gundê xwe çêvêca ew dimîne dil ser cihêt wana çêkin ew cihê jî hatîn aram bikin û aramiyê bû peyda bikin vegerînin ya giring ew em desta jê bernedî mamoste ez hez dikim behsa yanî xaleka dîtir giring bikim di nav van rêkxirawan da delîvê karî hene yên tiştek heye jî dibêjin delîvên karî tu dibînî delîvên karî yanî yeksanin yan jî bêtir rekezek bêhtir ji rekezê ez behsê jinê dikim yanî jin ya yeksanat gel zelamî yoxtê teqdîm diket ser delîveka karî gel ba munazamata dîtina min astekê xirab nîne baş e yanî astekê xirab nîne barapetir jî eger طبعا mebesta min li gor jiyan û bawernama ne wastekarî û eleqata rasta yanî eger em sehkîne arîşeya heylendê yanî hindek xala mezem hindek merc dê hebin çêt bit jin gelek pêdiviya jî belê ew mercî ew dibêjin zimanî vêt bizanit hinde zimanî vêt bizanit hinde xwendina hinde lazim kompîterê bizanit yanî jin me yethen rêjeka zêde zêde zor bêkarin eger ev mercît he yanî di rêjeka gelekê me dê jê girin dibin بس العفو الرجاكة باش يا جنان جيب خيرا منظمات الشول أكيد يعني مثلا أكيد بس مدريد خالك دي بيجم يا جرين نشولة يعني از بچم جناك دوا يعني هنده باري بدمي وهما بيجيانا خبري بابي يا جرين او جن چند شارزايا و چند آوايا بشد جفاكا كي آوا بكت بهزرامن مثلا از هندك جن ياسو مثلا بونمونه اش دهوكي درد كابن 2 ساعة تاج دهوكي بيبا يعني حتى چنه كامبي آورا
وكارت كان كارين ميداني يعني كارين ميداني تقييم بيشكش كلمة دعم نفسي حتى دوما هيك يعني كارت كان وزرنا مالي خوش يعني الوسطى بله أكيد نه ما تني هندا كان بس بو وينا بله أكيد رجاء أما جو وقت بيجين أم رجاء يعني هو صاجيها وصاجيها بله باشي تنجي أما بتني مرما أنا أو خدام بكر يعني بيد فيو اگر زیرک و شارزاجی نبوده توی بوهاری دا بس بدویه دهات اکیه قصد ریخ راید مدنی که جبرینو که از نظام جبرینو که پاره اکیه باش هبی و ترخاند کر بو وان کسید گل کارت کن ست بس جالك منظمات يعني وكي ملاحظة وكي بتبيني بوجنا يعني جي بيست بوسيه يعني أبي بجن في تخيل بهتر في تخيل بان يعني كي تشكل شل صالي بيت مثلا جنا كل شل صالي بتخد شنت خبرة جي هبيت شانسي ويج كاري كيما تو نابيني أبا خلاتيه كمازنة اجبركو بدوینا کت یعنی ما جیه که هفت ام دست نشان بگین ام بجم لازمه بس افتاقه پره و برنا جهه کی چونکه یا همی کسی توی آستی جدانینن بس احتمال او كتاب او جنا او كتاب 25 سالي يعني بو مرونته بو حركته بو طاقته بهتر بتشجع اكيد واصعه بس يا 40 سال يجي جنجه في حدا 40 سال يجي فرم جنجه بس افا جدا که بیتنامن يعني يانجي بو سرنجارا كيشانا جفاكي يان خلقي بهرا بدر افا هزرامن از بينم افا هزرامنه تنسترن جا خلقي بيتراكيشانه اگر جیازی نینه چون که از وقت مفید از کاری که دل کسی که گرم شیانه توی کاری يعني 40 سالي ده عفوا ايش نيستران بوجنيتين بوده انا وجه بله ست كاري خوبخش يعني قالك جن هنا حست كان خوبخش شو كان يعني هكذا شنا ناف بريكرا وندا دا اكثر بيشتوا عندي خوبخش كار كان تو قلبي كي جن خوبخش بيت از گل هندنینم خوب بخشول بکت چونکی افجنه اگر چا بتو چند خدانده ها جیبت بدویجی نبود لازمه او دهند کار کد دهند واسطت حتی کیفای پنده بید برانبری و واسطیانه ها آبوره که جیور بگیره بله و گل هندنینم که جن خوب بخشول بکت چه که جنه نه ارگه گبتنه هیا خدان ارگه بدوی او تمی بوارنده هاری کار بند گل جنه هم مادی هم معنوی ست از من دوما هيك برسيار ماي راسي وقتی ما قالك نما دود بيني افريك خراوه يعني شيانه جنه مافوي ين سياسي وين قانوني وين مدني اللي بدا ناسكر في بواري دا نشيايا اكيد جبركو اگر ام ساكين خالا سياسات دا ام ساكين حتى نو که جن کودا اديچت برلماني يعني بوچي افتش دهبت يعني رولي وي هبي ناف حزب سياسي دا بله ناف برلماني دا وزير يعني بيت يا مدير عام بيت بله اكيد رولي خانه بيع ام اگر سحكي نجي ام دبيني متوقعي ماجيدا النشيا تا راده كي ما فجنه هم بجهينت هم جنه شیار بگذار سر مافه تویجی هم مافه جنه جی بدده. بله. ما مستعجله‌اش همزی زور سپاس بوده کدو به خلاکی میوانم بود سپاس. زور سپاسی ویم شیابد مرمی بگهین نم خدمت کرد زور سپاس بود. بله. بینرین هجا ام بی آوای هاتن دوم هایی که به خلاکی حتی امروز نجار گرفته به مینجر چاوده یا خود.